Dobro poznati konkurs Male morske pjesme i priče je završen i tim povodom je naša gošća ovoga jutra Radmila Knežević iz Dramskog studija Budva. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kao što rekoh, završen je konkurs. Kako je sve proteklo i koliko ste radova dobili? Pa zaista smo zadovoljni s obzirom na celokupnu ovu COVID situaciju i nemogućnost da se deca animiraju u školskim klupama, nego online i putem tih i društvenih mreža. Znači, mi smo zadovoljni pristiglim radovima. Bilo je ove godine preko 200 radova. Inače, moram da napomenem da svake godine mi dobijemo oko, recimo, 300-400 radova otprilike. To je ta cifra koja se kreće. I mislili smo da će biti mnogo manje ove godine zbog cele ove situacije. Međutim, desilo se da smo ipak zadovoljni pristiglim radovima. Znači, preko 200 i nešto, ne znam tačno, žiri ima tačan broj, ali tako preko 200, znam da je preko 200 i nešto radova. I onda je stručan žiri je odradio svoj deo posla i proglašeni su pobednici, tako da očekujemo da će doći da prime nagradu. Na konkursu mogla da učestvuju sva djeca uzrasta osnovne škole, ako se ne varam. I kako će kasnije radovi biti podijeljeni? Da li oni svi spadaju u istu kategoriju ili će biti podijeljeni u odnosu na razrede koje pohađaju? Da, oni su inače podijeljeni svih ovih 8 godina koliko traje festival. Podijeljeni su dve kategorije. Prvu kategoriju čini mlađi uzrast 4., 5. i 6. razred i drugu kategoriju čini 7., 8. i 9. razred. I onda su, osim te kategorije, imamo kategoriju i po tome da li pišu pjesmu ili priču. Znači, otprilike ukupno bude 12 nagrada. Znači, prvo, drugo i treće mesto za svaku kategoriju i uzrast. To je 12 nagrada, a obično uvek bude i poneka pohvala za neki rad koji se isto žiriju dopao ili gde je imao dilemu. Ranije smo imali, recimo, ide kao 2 treća mesta, pa 2 druga ili tako nešto, ali sad smo odustali od toga, bolje da dobije možda pohvalu. Tako da je to. I svake godine imamo nastavnika od palube, odnosno nastavnicu od palube, znači nekog nastavnika ili nastavnicu, odnosno učitelja ili učiteljicu koji su bili najažurniji u smislu da su njihova deca poslala najveći broj radova ili da, recimo, jedna nastavnica ima 2 deteta koja su nagrađene ili tako dalje. Tako da, to su nagrade ovog festivala. Nagrada nosi naziv Mali od palube, odnosno Mala od palube. I svake godine je otprilike to ista nagrada. Oni dobiju diplomu, dobiju obaveznu knjigu, dobiju zbornik radova koji štampamo svake druge godine bijenalno i dobiju određene materijale i poklone od ovih organizacija koje nas podržavaju. Od turističke organizacije Budva uvek dobiju neki promo materijal. Njihovo dobiju besplatnu kartu za bioskop od Kadmo Cineplexa. Tu je i besplatno članstvo u biblioteci. Ranije nam je izdavačka kuća Pčelica iz Čačka slala knjige koje smo također plus davali za decu. Tako da uglavnom bude, u zavisnosti od toga s kim napravimo saradnju te godine, budu onako fini pokloni, što reče jedna devojčica, jao, puna kesa. Svakako. Petak i subota, odnosno 2. i 3. april su rezervisani za sam festival. Kakav će program biti, odnosno šta će se prikazivati na festivalu i kako će biti sve održano s obzirom na mjere koje važe? Da, pa mislim ako to sad, da kažemo festival, pošto je to naziv zvanični festival književnosti za djecu, male morske pjesme i priče, ali nama je u stvari bio cilj, pošto prošle godine nismo održali festival zbog tih mera, a uvek je festival, nismo htjeli da ga odlažemo zato što kao ajde bolje da ga ne održimo nego da ga odložimo, zato što je on vezan za 2. april, Međunarodni dan knjige za decu. I onda uvek se trudimo da ti termini budu, da dodela nagrada i sam festival bude u tom okviru oko 2. aprila. Tako da deca su nekako i tad najviše motivisane, čini mi se, i da pišu posle, već ako stavite festival za leto, ko će ih naterati da šalju radove i tako. Tako da je, ali smo prošle godine održali taj konkurs i proglasili pobednike. Međutim, ta deca nisu došle da prime nagradu jer nismo održali festival. Sad smo smatrali da bi bilo lepo da organizujemo dodelu tih nagrada, u stvari. To bi pre tako moglo da se nazove, dodela tih nagrada, gde će oni doći da prime nagradu i to će biti ta svečana dodela u amfiteatru Akademije znanja. Pošto je to veliki prostor i tu imamo mogućnosti da u zatvorenom prostoru, kako nalažu mere, primimo
do 50 dece bez učesnika. Tako da će ta deca, nadam se, doći jer ima 12 nagrađenih iz jedne grupe, iz jedne godine, 12 nagrađenih iz druge, tako da bi taj broj dece negde bio prisutan da dođu, da im se da nagrada. Nekako su zaslužili, bili su vredni, pisali su. Mislim, šteta da prekidamo sad taj festival. Naravno, merenje temperature, distanca, maska, sve što se podrazumeva da bi moglo normalno to da funkcioniše. Eto, svakako želimo puno sreće svim učesnicima i nadamo se da će oni biti zadovoljni nagradama i pretpostavljam da će još veći motiv biti kada kasnije u zborniku i vide možda svoju priču ili pjesmu. Jeste, to je njima posebno ovako. Pa da, veliki je uspeh tog festivala što traje 8 godina. Mi već imamo decu koja se ozbiljno bave pisanjem. Oni koji su prve 2 godine bili na festivalu, to su već ozbiljni pisci i zaista već ih vidimo tako na nekim književnim večerima i tako dalje. Tako da je ta ljubav prema knjizi, dosta je ovaj festival pomogao da se razvije ta ljubav prema knjizi i ljubav prema čitanju. Jer im je to u stvari predstavljeno ovim festivalom na jedan vrlo interesantan način koji je nesvakidašnji. Ovo je jedini festival ovakvog tipa u regionu, tako da je to zato i vrlo interesantan. Imamo veliki odaziv ljudi ne samo iz Crne Gore, nego i da kažem da smo mi davno prevazišli tu, nismo više lokalni festival, čak nismo ni regionalni, nego imamo i dalje ljude koji nam šalju iz inostranstva svoje radove, jer nama je taj broj dece u stvari najbitniji, one dece koje šalju svoje radove, jer je najbitnije motivisati ih da pišu. I još moram da naglasim da je ovaj festival se održava uz podršku Ministarstva prosvete i Stručni savet Zavoda za školstvo Crne Gore. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Hvala i vama.